sise-Phoenix kwamakhosi uhlongwa sizocacisa sizogqizelela ngayo futhi indawo le yesiphiwo ehlangene nayo yonke intwaso. Siyacela-ke balala ukuthi nihlale nathi, ngizocela yena-ke uDokotela uHlongwa ukuthi akubingelele azaziseke. Sinibingelele okhulumayo uMakhosi uHlongwa ose-Phoenix omelaphi wendabuko olapha zonke inhlobo yezifo futhi uphinde athwasise futhi. Makhosi, ngizocela la-ke sithi ukugxila la kuqala sigxile kule ndaba yesiphiwo. Baningi abantu noma abantu sebeyamukelile indaba yokuba nabantu abadala, abantu abaningi basanakho ukunikaza. Yiziphi izinto umuntu angazibona ngazo ukuthi unesiphiwo sabantu abadala? Uzibona kanjani ukuthi kwasekuqaleni kufanele athwase, kufanele angathwasi, kufanele agcine egobongweni? Uhlukaniseka kanjani umlaleli? Lana umuntu uzazibona ukuthi unesiphiwo kahle kahle uzibona ngakho ukuthi uzozivela ngamaphupho. Idlozi lizivela ngamaphupho ukuthi lona lifunani umuntu ukuthi-ke umuntu liyaziveza. Mhlawumbe omunye uthola ukuthi uphupha iy'nkomo, uthola ukuthi omunye uphupha amapayi, ubuhlalu. Lelo dlozi suke limvezela lowo muntu ukuthi lifuna intwaso. Omunye umthola ukuthi nje uphupha amanzi kuphela, uyabona uphupha amanzi uzovuka nejazi. Lapho uyambona-ke lowo muntu ukuthi okay, lowo muntu lowo umuntu wesithunywa kahle kahle ofuna amanzi, ofuna amajazi ahlukahlukene. Lo muntu usuke nesiphiwo sesithunywa. Omunye kumthola ukuthi unaso futhi isiphiwo sedlozi kodwa elingalona intwaso. Othola ukuthi idlozi lakhe liyigobongo, ligcina egobongweni. Nakhona futhi ekuthatheni ekutheni umuntu alilalele ithongo lakho ukuthi liyagcina egobongweni, lisixoxela lona-ke igobongo umuntu uma usumenzelile. Akuwena nyanga otshela umuntu ukuthi manje-ke wena thwasa. Igobongo lakhe lisixoxelayo. Mhlawumbe bekade edla igobongo ubona usezophupha amabhayi, usezophupha amashoba, usezophupha yonke into lobuhlalu, yonke into. No, kuyazwakala. Makhosi, la mayeseseziphuphile lezi zinto, isiphi istep esilandelayo kufanele ukuthi asithathe? Istep efuneka asithathe-ke Dr. Dumakude ukuthi-ke kufuneka ahambe phela umuntu obonayo. Umuntu ohlolayo afike ambonele, amhlolele, abone ukuthi kahle kahle yini efuneka yenzeke kuyena. Ukuthi uma sebonile-ke ugobela lowo noma isangoma leso ukuthi mhlawumbe efuneka ambekele amagobongo, uzobe sembekela amagobongo-ke bese liyayixoxela-ke lona-ke idlozi lakhe ukuthi ugcine egobongweni. Omunye umthola ukuthi umuntu wentwaso, uyabona, uthi nje usamhlolela uvele ubonakale nje ukuthi nje lo muntu umuntu wentwaso. Omunye uqubu wakhona esigodlweni ungakamhloleli, uthi shashisa impepho nje vele liqubuka idlozi lakhe lisitshengise lona libhonge likhulume ungakahlolwa kuhlolela. Lowo muntu-ke ngokushesha afuneka angene ethongweni, angene edlozini, umbekele ukhambo olukhulu lwedlozi ngoba lona liyahluka la egobongweni ngoba khona ukuhamba olu-edayo olwesi-4 okuyikhamba lwedlozi. Makhosi, ngizocela-ke lana-ke sicacisele-ke kule ndaba yokuthi isithunywa, idlozi nobunyanga ngabe kuthwasiseka kangakanani, kuthwasiseka kanjani? Lana emuntwini wesithunywa Dr. Dumakude kuye kufanele umuntu kahle kahle kube umuntu ozohanjiswa emanzini nje kakhulu. Ahanjiswe emanzini, ahanjiswe empophomeni, ahanjiswe olwandle, ayofakwa ezibeni. Lowo muntu umuntu wesithunywa uwumuntu futhi wentaba, ofuna ukuhambe naye entabeni, ayokhulekiswa entabeni ngey'bani. Bekuvamiseke ukuthi kube iy'bani ey'thize-ke eziyimbala ethize, iy'bani akhulekiswa ngazo, akhulekiswa strong entabeni. Lowo muntu usuke ekhushwela isithunywa ahanjiswe emanzini, kube namajazi azothungela wona. Kahle kahle futhi umuntu wesithunywa ukwayiphuphele-ke amajazi abantu bakhe abafuna ukumnikeza wona. So umuntu wesithunywa-ke ulapheka ngaleyo ndlela. Kube nokuhamba-ke futhi oluzophakanyiswa lesithunywa. Kuba khona ukuhamba kwesinye isikhathi omunye umuntu idlozi lakhe lingalifuni ukuhamba, uthola ukuthi lifuna amanzi athize, uyabona, uthola ukuthi khona amanzi afanele amixwe la enhlobo ehlukene. Mhlawumbe uthola ukuthi imvula, uthola ukuthi impophoma, uthola ukuthi isiphethu phansi, uney'nhlobo zemlotha afanele zingene lapho okuhambeni lakhe. Uthola idlozi lakhe lifuna lonto kuphela, aliyifuni lento okuthiwa sisingathi imithi le yethi yesiZulu, uyabona. Amadlozi awafani, amadlozi ahlukene. So kwabanye kusebenza iwasho, akwabanye kusebenza iwasho, kwabanye-ke umthola ukuthi omunye unedlozi. Athi menedlozi ke Dr. Dumakude
kufuneka umphakamisele isithunywa umphakamisele idlozi uyayibona so kufuneka uyibalansise lento yakhe uthi uma uyiphakamise kanye kanye ngoba waphakamise yodwa washiya yodwa kuba khona eba nesikhwele basuke besengathi manje into zakhe ayibalance ngendlela uyabona so kufuneka umkhulekise kuthandazwe la ekhaya ngiyathandaza kuba suyibanda ekhaya kuyakhuleka mhlambe ntambama mhlambe before kulala noma meqeda ukugida njengoba usugidwa ntambama kungena emkhulekweni uyakhulekiswa lo muntu naye isithunywa sakhe siyakhona ukuthi sithole lapho sijabule yabona kukhanyisa izibani sikahlatshela sikathandazwa kuyezwakala kakhulu dokotela ngizocela singene kule ndaba yedlozi ukuthi kulona ke idlozi sike sibone ngokwamaziko afani ulwasa ifani iyiphi indlela okuyiyona yoqotho eyayisetshenziswa nasemandulo ukuthi umuntu ukuthwasa nokuhlukana kweziphiwo zabantu ongasicacisela lapho nje la uma uzoqala nje la ekuhlukaniseleni kweziphiwo zabo namadlozi abo amadlozi awafani Dr. Mabuti kunedlozi elikhiphayo ekhaya likhiphe nje ebusuku ngeliqe uhambe usuku lize lokufaka lakatha emzini wenyanga efuneke ulashwe lona ambalwa kamadlozi anjalo very rare ayambalwa kakhulu ambalwa kakhulu nokuthi leyo nto idinga umuntu yenzeka kumuntu ongakangcoli kakhulu ezwe lakhe eli-clean osamncane futhi yes lifika idlozi ke limthathe limhluthe kanjalo lihambe naye omunye umthola ukuthi idlozi lizomtshengisa ephusheni umuntu ofanele ahambe ayothwasa kuyena omunye umthola ukuthi alimtshengisi umuntu esachi mhlambe limbonisa umuzi nje umuzi njengoba la ekhaya kuSefilisi umuzi usemandiyeni ngiyabona yabo uthela ukuthi limvezela into kanjalo omunye umthola nombala umuzi exactly mhlambe uma kwesikole kusimi kanjani umuntu ofuna kamthosisa ngathi lo mama waye uyabona nomzinjani yes bese uthola ukuthi besinye isikhathi ke omunye Dr. Mabuti alize kumkhipha futhi akazi uhluphe ekhaya mthola ukuthi mhlambe ulokho ebalekulu kuyahlukana abanye agula nje kuphela ligulise umthola ukuthi unenkinga ngisho emsebenzini uthola omunye awutholi akawuthola umsebenzi nosebenzayo Dr. Mabuti uthola ukuthi uhluphile emsebenzini use umuntu ongathi uhlaza ekhanda lakhe kanti akafuni amanye amadlozi awafuni ukuphathwa abona futhi angiphathi khona mina ngingalashiwe ngigula kakhulu lo dlozi uthola ukuthi umuntu akasasebenzi emsebenzini omunye afuna ukuresign abanye babathola abantwana umthola ukuthi omunye akamthola umntwana kanti idlozi omunye umthola ukuthi Dr. Mabuti limncishe imali uthi uyasebenza umuntu uthola ukuthi uyi-manager kodwa uswele imali isinkwa uthola ukuthi uswele ngisho imali mhlambe nje ukuya emsebenzini kapetrol akasenafuna kahamba ayoboleka imali lokho kudala yikhona ke Dr. Mabuti ukuthi idlozi suke selivale ngqi yabona uzathi omunye lidle ngisho ukudla endlini uzukhusele manje uthi ubona ukudla ayasekho ngoba ngidayilwane nje la ekhaya kanti idlozi lifuna nje ukufaka enhlophekweni encane uzixoxela umngane nawe ukuthi ngeke ngathi kunenkinga la athi umngane wakhe asambe sohlola lifuna uselifuna khona sihambe ohlola uyobheka uyohlala phansi kulala la makhosi ezimpandeni zalokho idlozi kuke kushiyane kanjani ngoba siyazi ukuthi iziphiwo zabantu ayifani ukhona umuntu othola ukuthi ekhaya kubo mhlambe bahleli ukunyaka ukhona umuntu ekhaya kubo mhlambe anesiphiwo samathambo ukhona abaparulayo khona bomndawo khona mase kuzoba khona izangoma nje umuntu othwasa isizulu kuphela noma isiXhosa bekuyisiXhosa noma yabo uthwasa ukusimpulo bongasi hlaziyela nje lapho usihlukanisela ukuthi umuntu uzibona kanjani mhlawumbe kumele nesiphiwo samathambo usibona kanjani kumele nomndawo uzibona kanjani mekufanele asebenze ngesithunywa yoba ukuchazile lokho kwesithunywa nokucacile lokho kwesithunywa kodwa kule kuhlukana lokhu kwamakhosi amakhosi aphezulu abalozi kuhlukanisela kanjani lana Dr. Mabuti kunentwaso yesizulu
intwaso yesiZulu ila umuntu ofuna angena khona kuyibomvu mayengena la kuyibomvu uthola ukuthi nje uyangena esikolweni anikwe izinto zakhona afake ubomvu afake kuyibomvu ekuhambeni kwesikhathi umthola ukuthi lo muntu lena iyakhuphuka into yakhe ithi mayikhuphuka into yakhe ikhuphuke in such a way ukuthi-ke ambone ugobela wakho ukuthi nangu ikhuphuka bese ngena kwezimhlophe mengena kwezimhlophe useluka umnyeko-ke ekhanda uselukile usemuhle ekhanda lakhe useyisangoma-ke ufake ilokhuza ufake umcako manje kwezimhlophe uzothi mayephuma-ke lapho kwezimhlophe esefaka umcako bese evunyiswa idlozi kuyehlukane-ke la ngakwamaziko amanye amaziko idlozi alivumisela ekhaya kubo komntwana abanye balivumisele komalume uthola ukuthi abanye balivumisela esigodlweni njengeziko lethu nje la mina ngithiwasekhona livunyelwa esigodlweni lowo muntu-ke useyisangoma ngoba ngosuku ozobe evuma ngalo idlozi ila esuke esenikezwa khona ishopo esegqokisa ingwele ngoba ngicabanga ukuthi la ngomeni uma sufaka la ingwe usuphathiswa ishoba hawu usugredile lapho usuphethe ishoba usuyisangoma lapho usunomnyeko omhlophe nokumnyama ekhanda usunomnyeko omhlophe usumuhle lapho usuyisangoma esiphelele-ke lapho uthola ukuthi abanye bagcina lapho kube ukuthi isangoma-ke sesiyaphuma-ke ugobela mase ebona ukuthi kusanele ukuthi sesiyabhula isangoma sesenza zonke izinto inkinga-ke makhosi nangu umuntu unesiphiwo samakhosi uzwa amakhwela omunye mhlawumbe uphupha amathambo omunye mhlawumbe uphupha eparula umndawo angithi uzothi esalapho-ke esangenile lapho-ke esenza isiZulu leso hhayi hlithi hhayi sesimvumisile-ke bese uyambheka ukuthi lo muntu kahle kahle uyidlobuli kodwa kusuka vele kuvuka amakhehla akhe amakhehla-ke ilesiphiwo lesi samathambo akhona wona amathambo ungasikhombisa akhona amathambo uthola ukuthi unalesi siphiwo samathambo amathambo akhe kuba into ekanje kuba ney'nhlobo ey'ningi ehlukene ungasichitha khona lapho phansi amathambo kuningi behlukene amathambo lapho yilapho lowo muntu onalesi siphiwo dosedumakude umuntu onalesi siphiwo samathambo umuntu osuke engene kade kahle kubunyaka engenwe amakhehla usuke engenwe amakhehla lowo muntu kufuneke akwazi-ke ukwafunda la mathambo akhe uzowafunda khona la enyangeni afundiswe la mathambo ukuthi ubhula kanjani la mathambo usekwenza eceleni useqedile la ngokwesizulu yebo uma ekwenza eceleni asisho ukuthi uyaphuma buyabuya uqhubeka khona la esigodlweni usengena kwesinye isigaba othwasile waphuma yebo wathola le ntwaso le yesizulu ejwayelekile uyakhona ukubuya azoqedelela noma uyenze kanjani? Yes, uyakhona ukubuya azoqedela ngoba enye intwaso le kahle kahle le ntwaso le yakamhlaba yalingana. Mina ngifundiswa esikolweni sami ugobela wami nami le ntwaso yakamhlaba yalingana kuthiwa intwaso yomnguni. Umnguni amakhehla kuye ukuthi noma sesiphothule lesi sigaba lesi uyaphunywa kiwe ehlathini. Kiwe ehlathini kombiwe impande, imbiwe impande ngoba kholakala ukuthi amakhehla abantu abengena ehlathini laba ababemba imithi basho ngesikhathi bakhe impande lezo impande kube namasiko athize enziwayo ngisho isilwane esihlatshwayo lapho awuhlambi noma isiphi isilwane kuba isilwane esithize leyo nsizi isuke lezo impande isuke ziyombiwa phansi ehlathini. Ngicabanga ukuthi ziza la ko-15 bengaphosisa zombi impande kwaze kuhlunga izandla kodwa kuba usuka phothula ngalo ithathwe yonke leyo mpande bese iyaqotshwa iqotshwe leyo mpande bese ukuthi lokho okuncane kwakhe inecklace yala emqaleni ezonamathela kuwena amakhehla akhe hleze ihogela lempande le ahleze yizwa la kuwena lempande emva kwalokho bese iyaqoqwa-ke yonke le mpande bese iyashiswa ishiswe le mpande ishiswe kempeni suke sekwenziwa insizi yawo kumnguni ajabule kamakhehla kugidwe-ke amaculo ey'nsizwa-ke lapho kucula amaculo ey'nsizwa kugidwe-ke umnguni ugide umnguni uhlukile namabhayi akhona ahlukene imvamisa yamabhayi omnguni dosedumakude
ke kube ilamabhayi lawa eBig 5 ngiyabona izilwane lezi zasehlathini ngoba ungena ehlathini kakhulu ngoba abanye abantu abaningi bayawagqoma amabhayi angazifuthi Big 5 nje kakhulu ke kube amabhayi akhona ehlathini yes umuntu umbona efaka Big 5 nje umnguni lo amakhehla ungena amakhehla lo muntu ingakho une Big 5 ngoba nali ihlathi likumele sisafanele senze ivideo yamabhayi ukuhlukanisa ukuchaza kwamabhayi sizoke siwachaza ngoba kuyinkinga Dr. Dumakude ukubone umuntu umbona ukuthi kweyibomvu athi kweyibomvu uthi uyambuka ngezantsi ufaka umndawo uvela udide kuphela Makhosi ake sikhulume usakule topic leyo mndawo wona umndawo ke kukhona iuniform yakhona noma mhlawumbe kwakhona ongasikhombisa khona bese uyasichazela ngakho okay Dr. Dumakude la umndawo kuba nomntundu singaqala lana omndaweni kuba nomntundu kanje okubasket asuvulike noma kanjani ke lo basket ngizokudlulisela ubone Dr. Dumakude noma singeze ukuvula phela ngoba isikhwama sogogo lesi siyahlonishwa la emndaweni Dr. Dumakude sike sibe nalento yo basket wakhona ekuthiwa umndawo kuthiwa umntundu umntundu lo basket lo ulayisha yonke ke imithi yogogo ngoba la emathandeni besithe umkhulu la kumndawo ogogo lapho sesikhuluma ngomndawo ukuze umuntu athini ndawo ugogo namndawo shindawo ndawo lo muntu usuke engenwe idlozi logogo umbona kanjani kumuntu ongenwe idlozi logogo umuntu ongenwe idlozi logogo umbona ngokuthi yambona ngisho ehamba yambona omunye uhambisa wesalukwazi nezigulu zakho umthola ukuthi uphethwe amadolo kodwa amadolo kakhulu into umuntu athi ufuna ukudondolozela yiqolo ethwase ngaphakathi entwaseni lo muntu uyambona ukuthi uphethwe umndawo gogo bamhlasela uthola ukuthi omunye aphuphe Dr. Dumakude uthola ukuthi udokotela uphupha umuze esethenene uphuphe ebomvu ekhanda kube ngakhona kade egcotshwe ekhanda umuntu owugogo vele uma wenza umndawo ugcotshwa lento ebomvu ethiwa intsoyi ufakwe yona ekhanda bese uba bomvu ekhanda lo muntu ke unogogo kunamabhayi akhona futhi yiwo wonke amabhayi lawa injita iparu okuwona amabhayi omndawo lapho kakhulukazi lo nto wasitholakala kakhulu moya ngapha ngenhla kogoli ngekogoli lapho ngenhlanhla ke ngenhlanhla ke thina ke ngisho imithi yakhona Dr. Dumakude ihlukile imithi yangale ngaphandle uthola ukuthi ukhona neuro opitso yabona imithi yangale yangaphandle okuyimithi yangapha ngakugula ngenhlanhla ke kuleli ziko ke thina sithwase kulona sisisa isiZulu suthwasise futhi nawo umnguni sihambisa kufunda konke lokho esigodlweni kube khona umndawo zonke lezi ntwaso ziyakwazi ukuthi azenze umuntu aphume nakho nosephumile uyakwazi futhi ukuthi abuye azokuthola bese kuba amakhosi ke onguze ngawo aphezulu amakhosi aphezulu ke uyambona umuntu uthi uzomhlolela uwezwe eqhuma phezulu usamhlolela uze eqhuma phezulu lapho ke Dr. Dumakude kuyinto asethanda ukubakucayana ibucayi lo ntwaso ngoba esidinga isangoma esidala nokuthi intwaso ejulile engeke uzokwazi ukuthi uvele uyichaze kalula kanjalo ngoba inokuhlukahlukana ukuthe ukujula hayi sokuhlonipha lokho makhosi no balaleli siyabonga ngokuthi nihlale nathi kwi-show yethu le Dumakude TV sicela nihlale nathi uma kukhona okunye nisafisa ukukubuza kwi-screen la ngezansi nizoyithola inamba kaMakhosi uHlongwa uyatholakala uMakhosi uHlongwa ePhoenix uyamfonela kanti nakuma social pages akhe futhi sizowabhala la kwi-screen siyabonga kakhulu ningakhohlwa ukusubscribe nokuthena on notification yakho ukuze ube updated ngama episodes esinawo la kwi-Dumakude TV ahlanganisa umsamo kanye nentwaso nayo yonke into emayelana nabantu abadala siyabonga kakhulu balaleli wethonga la